Гледате еден на еден, овозможено од Good Nature, најдоброто од чајникот на природата. Си бил различен, пример, кога тинејџер, си се осеќал различно од други деца, другари? Pa nije, znaš, imao sam odlično društvo, dan danas sam sa svima njima prijatelj, ali ja sam vrlo rano počeo zapravo biti samostalan i putovat, zato što sam ja do sve 18. godine trenirao košarku. Да, и требаше да бидеш и кошаркар фактички. Tako je. Ja sam već sa Имаше и 16... понуда за Америка, така беше? Tako je. Ja sam imao ponudu za Chicago konkretno. Во коледж. U koleđ, Valparaiso se zove koleđ. Ja i moj najbolji prijatelj Marko Punda, koji je dan danas živi u Chicagu i sad kad budem išao u Ameriku i koji sam pričao, on će me dočekat da se vidimo. Nas dva smo trebali ići zajedno, on je otišao, a ja sam uz zadnji tren ostao. Zašto? Zato što se između te ponude da imamo plaćenu stipendiju i momenta kad smo trebali otići, dogodio se Oliver Dragojević, koji je uzeo moju pjesmu. Dobro. Tvoja pesma, ti koliko godina imaš? 90, imao sam 16 kad sam napisao. Imao sam 17 i po kad je on to uzeo. I ja sam jednostavno otišao na Doru, to je bio festival za Eurosong, hrvatski natječaj, sa Oliverom. I nakon toga je Oliver preporučio mene Tonču Huljiću, koji je tad svirao u grupi Magazin. Dobro. I jednom prilikom su on i Oliver sjedili i Tonči mu je rekao ja ne mogu više svirati u grupi Magazin, jer ne mogu pisati, želim pisati za Doris, za Olivera, za Zlatka Pejakovića i ne stignem sve. I Oliver je rekao imam ti ja jednoga dečka, mladoga, koji super svira klavir, ima 17-18 godina, neka on ide u Magazin. Može za njega pisati. I mene je Tonči Huljić zvao na telefon i ja sam počeo svirati u grupi Magazin. Tako da Oliver, kako ga zapoznaš, Oliver? Olivera poznajem od svoje, ja mislim, 3. godine. Jer su se moji roditelji družili sa Oliverom i njegovom suprugom Vesnom. Tako da bilo je jedan period kad su bile jako puno tih nekih kućnih druženja i sa njegovim sinovima sam u tom periodu se družio. Njegovi sinovi se zovu Dino, Davor i Damir. I Oliver je znao, naravno mogu po oca i majku dosta dugo, ali znao je da ja sviram klavir, ali nije se o tome pričalo. I moj otac mu jednom prilikom, ja sam snimao nešto u studiju za svoj užitak, imao sam 16 godina. Nešto sam radio, počeo sam tad komponirati, otkrivati nekakve Beatlese, Stonese, Pink Floyde. Ja sam nešto komponirao i moj otac je jednom prilikom dok su on i Oliver sjedili u kafiću, moj otac je rekao, ma čo onaj moj mali nešto piše. Znaš, ja te ne bi gnjavio, ja nisam pegla, ali molim te, ajde poslušaj to kad stigneš, ako stigneš, pa reci mi ima li to smisla. Ali meni se čini da je to dobro. I dao je kazetu Oliveru i Oliver je, kao sad se sjećam, nakon 3-4 dana zvoni telefon kućni naravno, naš, i ja se javljam i on kaže, Oliver je. Ja kažem, ne Oliver, kako si? A tad je on imao cesaricu, znači već je bio hodajući bog. Hodajući bog. I on kaže, pa poslušao sam ja ove pjesme koje ti pišeš. Ja govorim, naime, majko, šta će sad tišina. Tišina, ja kažem, dobro. A Oliver je poznat da nema dlaku na jeziku. On kaže, to je odlično, ja želim to pjevat. Ja opet stane na čekan, mislim da nije neka zezancija. On kaže, to je stvarno dobro. Ova boginja ti je super pjesma, to su neki prohodi, akorda, drugačiji, ti si super kompozitor. I to je odlučilo. Tog momenta ja nisam išao u Ameriku. Da. Kakva Amerika sedi tuka. Da, i onda uzeo pjesmu tu, uzeo je pjesmu Vrime Božije. Po toj pjesmi je nazvao cijeli album, mu se zove Vrime. Tako da, eto, nekako on je zapravo bio najvažnija karika na početku moje karijere, muzičke. Da nije se dogodilo to, ja bi vjerojatno sad bio negdje u Chicagu. Da. Ko zna šta bi radio, možda bi... Asistent, trener negdje. Ne, moguće.